shahun maal argatta qoy ijoolleen kun yoo wajjin jiraatanii jireenya isaanii yoo waliin jiraatanii ilmoo isaanii yoo guddifatanii isaaniif wayyamu inna adama waree kee asiifachi fuutee asiifachi ergitu kana isaan gargar fageessitee ilmoo fi haadhaaf ilmoo abbaa fi ilmoo gargar baastee oduu kee asiifachi amma deemtee odeessitu ati hiriyaa isiiti isii gorsitee raawwattee mana isiitti siin deebistu maal oduu kee odeessita ምንድነው የምታወሪ እንዴ ጎደኛሽ አይደለችም እንዴ ዮያ nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa keessanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaan qaba qillata rabbii egaan akkuma beekamu arras waan tokko qabadheetiin dhufe jechuudha wanti nani qabadhee dhufe hiriyaa Sumayyaati jechuudha hiriyaan Sumayyaa tuni yeroo baay'ee ayyuu tana gafaa gooti jechuudha tokkoffa Sumayyaan mataan isiyyuu jireenya Saidoo faana barbaadaa hin jirtu jechuudha so ayyuu tana otoo jireenya keessaa baasanii jireenya isaanii keessaa gaafa wanna tokko hojjetan yookiin gaafa waan takka dubbatanii osoo ayyuuf keessaa baasanii ayyuuni akka isaanii miti jechuudha amma isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha amma namoonni baay'een keessanii waa hedduu jechuu dandeessanii gin kaleessa balleessituu malee kaleessa dogoggortuu malee ayyuun akka kaleessaa miti akkuma argaa jirtanidha jechuudha fakkeenyaaf Sumayyaan viidiyoo tokko Saidoonoo viidiyoo tokko galakkise maakiroo sekondii keessatti irratti deebistee viidiyoo hojjetti jechuudha hiriyaan Sumayyaa mannat hawaanat indeessuma hawaan Sumayyaan gaafa viidiyoo tokko hojjette maakiroo sekondii keessatti irratti deebistee hojjetti isaanii waan ofii isaaniitii keessi isaanii nagaa qabuuf keessa isaanii haala gaariidhaan gammachuudhaan jiranii fi deddeebi'aniitu akkasittiin viidiyoo hojjetu jechuudha akkuma isaanii ishiinis chaanaala qabdii turte ayyuun jechuudha akkuma isaanii chaanaala qabdii odoo keessi ishii gammachuu qabaate akkuma isaanii ishiinis chaanaala ishii irratti waan isaan jedhaniin kana waggaa isaan akkasittiin irratti deddeebisanii waa isii dubbatan kana ofirraa falmattee turte jechuudha afaan qabdii ishiinis dubbachuu ni dandeessi so garuu waan isii dhibetu isii dhibee raawwate keessa isii kan isii gubaa jiru wayii kan isii gahabbisiisaa jiru wayii waan jiruufi callistee teessee jechuudha sinigale kanaaf iyyuu ከዚህ በኋላ ግን አዩ እንዳትሉ ይበቃቸዋል በቃ ምንድነው ልጅቷ ምንም አትናገርም ልጅቷ ዝም አለች እኮ በቃ ሁሌ ቪዲዮ ስትሰሩ አዩ ምንድነው እንዴ ወረድ በሉ እስቲ አንዴ ትንሽ ካዩ ላይ ይበቃቸዋል በቃ አንዴ ተሳስተሃለች ልጅቷ አሁን እየጸጸተች ነው በሁሉም ነገር ማለት ነው እና በቃ ይበቃቸዋል ተው አዩ አትበሉ ባዶ እጁን ለወደ አዩ ልመለስ ነው ይመለሳ እሱ እኮ ብር አትፈልግም እሺን እኮ ብር ይሄን በርባዱ በፊትም እያወራች ነው እየነገረች እንትን እያወራች ነበረች እኔ ብር አልፈልግም መፈልጎን ሴዶ ብቻ ነው አለች ስንት ቀን ቪዲዮ ሰርታለች ብር ፈልጋ ነው ለብር ነው እሱን የወደደችው እኛም ብለን ነበር እውነትም ወዳ አይደለም ብር ፈልጋ ነው ብለን ነበር ግን አሁን ሁሉም ነገር ያያየን ነው እና ይበቃቸዋል በቃ አዩ አትበሉ እስቲ እንዴ ምንድነው አንድ ሰው እኮ namni tokko jechuudha gaafa namni takka callis jala jedhe namni kun maaliif na jala calle jedhe na tuffateeti moo waan ani jechaaru kana na dhagahaa hin jiru moo gabash na dhagahaa hin jiru moo maaliif calle na jala jedhe maaliif deebii na deebisuu dide ልጅቷ እኮ እናንተ ስንት ጊዜ ቪዲዮ ሰራችሁ ምንም እኮ አልሰራችም ምንም እኮ አልተናገረችም ዝም አለች እኮ እና እቺ ልጅ ለምንድነው ዝም አለችው ለምንድነው መልስ አልሰጠችኝም ብላችሁ አታስቡም እንዴ ዝም ማለት ራሱ እኮ ትልቅ መልስ እኮ ነው ዝም ጀቹን እሺትዩ ዴቢ ጉዳ ካተ ሲኒፋገሉ ጀቹ እንዴ አረ በቃችኋል አቺ ደግሞ ማናት ሐዋ ነገር አላት እኔ እግዚአብሔርን ነገር አላት
አውቃ ነው እዛ ቁጭ ብላ ወሬውን ከዚህ ወስዳ ወደ ሱመያ እያስተላለፈች በቃ ሱመያ እንዲሆነች ሱመያ እንዲናት ምናምን ሁሉም ነገር እያወቅሽ ማለት ነው። አንቺ ሀዋ አንቺ ራስሽ ስምሽ እኮ ሀዋ ማለት እኮ ንፋስ ነው አይደለ? ስምሽ እኮ ራሱ እንትን ነው ጌታ እውነት እና እውነት እኔ እንደው ለመሳቅ ፈልጌ አይደለም ግን ገረመኝ እንጂ ዱጋ ነገረምቴ ኮልፉ ወርባዴው ሰንታኔ በቃ ነገረምቴ ሁሌ በቃ ስትመጣ ማለት ነው አዩን ኧረ በእናትሽ በቃሽ ይበቃሻል ተይዘው እንዴ አዩ ትላለች እኮ አዩ ወረድ በይ ካዩ ላይ ይበቃሻል። ልጅቷ ምንም እየነገረች አይደለም፣ ምንም እያወራች አይደለም፣ ምንም እየተናገረች አይደለም። እና ተው በቃ ይቅርባችሁ። አዩ አትበሉ። እና ለማንኛውም ማለት ነው ለማንኛውም ጅቹዳ ማልጀቴ ማኪኖቹ እንዳለ ሽጦ ምናምን ብሎ እዚህ ምንም የለም። እኛም አይተናል እኮ አንቺ እኮ እዛ ቁጭ ብለሽ ምን እንደ ማልተከጅሩ ማልተከንጅሬ ማልተከጎደሙ ማልተከንጎደምኔ ማልተካሳሙ ማልተከናሳምኔ አቺ ወሬኬ ቀደደ ጀቹራ ወሬኬ እየሰበሰብሽ ወሬሽን ማለት ነው እየሰበሰብሽ ወደ ሱመያ ትልካለሽ። አንቺ እኮ ከዚህ ብትወጪ ይሻልሻል። ውጪ ይበቃሻል። ይሄ ሁሉ ይበቃሻል። በቃ ሲጋ ከነ ሁንዱማዩ ከነ ሁንደሳ ጎቴ ታዋንቴፍ ሲጋ ከነ ቦዳ ሰይዶንማ መኪና ጉርጉሬ ጅራ ማል ጎዴ ጅራ ወንተኒ ጎዳ ጅሩ ሁንደ ኢሳ ጉርቴ ራወቴ ሱመያት ሚቲ ከነተ ደበርሳ ጅርቱ አቲኮ ኦዶ ሱመያን ኤሳ ከጅርቱ ቤክቱ uto sumayyaan eessa akka jirtu beektu osoo sumayyaan eessa deemu fakka jechaa jirtu beektu osoo sumayyaan akka mana keessa hin jirre osoo beektu jalqabarraa ukaastee jechuudha. Giin ahun bakka fira taatee jechuudha. Ahun ዘመድ ሆነሽ እዛ ቁጭ ብለሽ ከነሱ ጋር ምን እንዳወሩ ምን እንደሰሩ ሁሉም ነገር እያየሽ ሁሉም ነገር እያዳመሽ አንቺ ደግሞ ወስደሽ ወደ ሱመያ ትልካለሽ። እና ምን ታገኛለሽ? አሁን ማላርገታ ቆይ ኢጆልን ኩኒ ወጅን ጅራታኒ ጅሬኛ ሳኒ ወሊን ጅራታኒ ኢልሞ ሳኒ ወጉዲፈታኒ ኢሳኒፍ ወየሙ እና አደሞ ወሬኬ አሲፈች ፉቴ አሲፈች ኤርግቱ ከና ኢሳን ገርገር ፈጌሲቴ ኢልሞ ፊ ሃደፍ ኢልሞ አባፊ ኢልሞ ገርገር ባስቴ ኦዱኬ አሲፈች አማ ደምቴ ወደስቱ አትሂሪያ ኢሲቲ isi gorsite raawwatte mana isitti siin deebistu maal oduu kee odeessita ምንድነው የምታወሪ እንዴ ጎደኛሽ አይደለችም እንዴ እሷም መክረሽ ወደ ቤታ አትንትናትልም ተመለሺ ወደ ቤትሽ ይሻልሻል ብለሻት መክረም እንዴ ምን እዚህ መጣሽ አረ ሱመያዬ እኔ ማራ አረ እንደዛ አይደለም የፈለግሽውን ሁሉ አርግተሻል እንዴ ይሄን ልትናገሪ ነው እንዴ ወደ ሚዲያው የምትመጪ በውስጥ ነገራት እንዴ በውስጥ እያወራችሁ አይደለም እንዴ ጎደኛሽ እኮ ነው ልጅቷ እንዴ ደግሞ ሱመያ እንዲሆነች ሰይዶ እንዲሆነ እኛም እኮ እንዳንቺ እያየን ነው ያው እዛ የቀረው እዛ አስቀርተሽ እኛ ያየነው ብቻ ነው አንቺ መተሽ መታወሪ አይተናል ይሄን ሌላ ነገር ካለ አው አምጪው አውሪ ሄማ እኔን ሁላችንም አይተናል እንደው አናደሽን ጌታ እንዴ አዩ ሁሌ አዩ በቃ አዩ እንትን ሲንጌሲ ዲሳ ሚጨዮን በርዱበታ እንጅርቶ ፋንሲ ቀበቴ ታጅርቲ በቃ ወንተ ተይ ሁንዱማፉ ጸጸታ ጅርቲ በቃ ሚጨዮ ዋንተ ሁንዱማፉ ደቢቴ ራወቴ ረቢ እሽቲን ካታ ጅርቲ ጸጸታ ጅርቲ ይቹዶ ወንተ ወንተ ተርብ ሁንዳፍ ሶ ካናፊዩ እራተ ግዲዋ አዩራ ሲንጋ በቃ ሳይዶንሞ ምርገሳት ይቹ ዋን በርባዴ ጎቹዳ መፍቱ ነው
waan barbaade jechuudha. Qabeenya isaati waan ta'eef gurgureefuu dhiiseefuu mirga isaati. Maal Sumayyaan iyyuu kunoo meeshaa mana keessa jiru hunda gurgurattee miti baatee kan deemte. So makiinaa umma gurguruun mirga isaati gurguruudhaaf qabeenya isaati waan ta'eef jechuudha. ምን አናደደሽ አሁን አንቺ? እዛ ቁጭ ብለሽ ከነሱ ጋር እንዲህ እያልሽ እንደ ምስኪን ነገር ቁጭ ብለሽ ማለት ነው እንዲህ እዛ ቁጭ ብለሽ ምን እንዳወሩ ምን እንደሰሩ ሁሉም ነገር እያየሽ ቀደሽ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወጥተሽ ታወራለሽ።